Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ubak PT Saukme MLA Berim Kemukongstan ulai kuble ubak champion paliar bad ubak Steven Kong Tingkut kebla penlong yang ke first FFA knockout tournament acara pausau ke bajam hamadan friendship futsal arena lum mau ne mulai thlong hakal upratrik unai wing acara pausau hagen ke sngi ubak Saukme ulai yo ban penhap perda yang ke lumpung yakon haringkat ke jingdan lang kiwe belaca khas ngau bha Habapai jika jengah kun final ke Candy Clip ke penle mi ke Sumo FC da sau gol la kawe penyok ra ikan ke lempung ya kun futsal. Dagan ni jeng job ke Candy Clip ke layo kor ya ke song pisa. Belai po ajar tingka ringkat ke trofi. Kat baga buan baar ke Sumo FC ke layo ke sana ajar tingka ringkat ke trofi. Haga ni sri la samru iki kusnam Shimed. Argun ke layo iki top scorer. Kibelaya thep mar pra gol Umenang Kongji, berumiki Buan Marwen, nega Golfling FC, yeka nam best goalkeeper la yo da John Karnayor juga Candy Clip, yeka nam best player la yo da Ibok Laurnyang ke Candy Clip. Ukongsan la sam yeka song pisa, ke trophy syaka lakdo ke Candy Clip. Hakan nega lempung ya kon keladan barok sapu saut lagi ken hon playa benta. Kanai ke beta nak kalian junga bandai yang jungi. Panai ka burung bukrau iba champion ba Steven bagi laseng ya kanai ke futsal hak ni ke jaka. Mendon menu poi berkat ba kanai ke futsal kan don ni ke jaka. Ki nong song jong lombau ni. Ki nong song jong ka thlong ki nong song jong ka nong kwar nong song mujau. Habala mi kanai ke futsal baro-baro kina berkat kumnu kalong kata ke futsal kami hapring jong ke klau dan menu syong hak kata ke jaka ban ngiso komen banong ba yi ke jinga juni argut ban sengi ke futsal yang ba a little bit far from the city or from the household kalong jinga kan lihat nak liang jong kanong ba ni jinga nak liang king sem dan ni residential area Iyi jinga juni argut ban sengi ni jaka hang ni badra ka jingdon juni futsal hang ni scam ki tu ki bilakai hang ni jaka aku mo jingtip na kani jongki don san popratuli ki club don ki friends jong pi ki bilakai permanent hang ni futsal bad hang ni tournament don sa pusau bad ni scam na le jo pi bila yo pa bilakai bha hang ni ki tournament affair menta kala poisha ka bakut Bagi so komen baong nakaliang ba champion kumu chairman kumu honors jang kani ba Steven kalong ba lasdang daga ke bro daga jingger ku jong blay ba menda kala poi sya bakut ba bro hi kani daga jingger ku jong blay ba kala yai be yerenti next scam nakaliang ba Steven ba nakaliang ba champion next scam nakaliang ki sebu ke jimut berkhat haba kani ke tournament wonta kali abe renti kum ni anong naga cooperation the support nam ta jong pi ki friendship don hang ni jaka ngam arotin ba naga le ki sana pelong biang sabi pa tournament nang ni sakmat o pi bi ka ni po futsal o pi ka perlo beso ka biang ba don kam ke tournament nong ile kai footballer don kam ke tournament kam ke tournament pim la ban check ile jong hatu ka stamina bat kumju ka skill jong pi kala biang ne pat biang habang ilik dia kai bagi tournament
lemba jinon di tournament ngai scam peri yo check ele jong up to that extent kamu nak dia jepi ke dalam ong ke labiang habang ilekai haki madan kiba ki badan football ki badan po jong shelong bar kumjo shabar masuk manai ku play kerpang na kaliang ba Steven ba na kaliang jong iba champion mong ku play sibu dek di garang ba hamuna jongi menta lajidap Arsenal duna mujudon tournament show apa mulai dalam don menta na kaliang jong iba Steven bat champion ban pelong tournament kum ni ngidon kam ke tournament ba ong mene bon ki kini football lovers football kim yo shu bi lekai ne na kaliang ba Steven ban na kaliang ba champion bi pelong tournament bangso ka pinki ya ka jimur ke ciperkhat om tang samla mulai jongi bar kumjo bi shamar jong ka mulai kumong ngamne mar hamulai min shwa ki bon ha ki tournament hangni aja Ahmad kadon kami kadon ka football ground ka jong ka snong nom tlong ka por jinga ka jilong sport minister ngale pensnai ka to ban ngim shlo ban le bahar ko made idan bon ki labnong ka manan he bat kuwi ki ba ka por jinga ngale pen asna na ka banta jong ki samla mulai hadi momlong shi pat jonga bon ki ton men mulai don ton ben shu bon na kaliang jong ki samla mulai khamtam sa mulai hot hakani ka futsal lang ni ibila kami ng samla mulai kasiliang law sotun apa shlong menshwa musning bakiwe arum yitip jonga na kaliang jong ba champion bakiwe ki le kai hang ni romanta kumar kilam mi hajan ge le ka shwe ge jaka pat ni po mulai itu pia ka por menshwa labanong ha ka system lai sotli tournament ni pelong halumo nei ni pelong tournament matam yo pelong tournament show ngam tim ke daw pelong long ba yo shu le kai ban da kaliang jong kisamla da tournament kim dol show mata ha pom mulai warga sumonong ngai ku play kerpang da mata jongki manakani ha pa play abagali gumu ship guest a closing ceremony jong sam khamti hang teiru jong futsal da kaliang jongki ngadang kren o machua pemulai ngina pelong bopun ha ki tournament don teng ngi thong sniang teng ngi ada cash prize teng giwe dan tournament pair nang ta pade kutu ngaju por ngaju persiang no por jangaru manai bane sami ki jesi ki foto kini ki boot dan ki tracksuit bal ki we na ka benta jong ki nam tang ki samla bro ko shno ka thao ko shong shin aga por long ni phat jonga komu emily barim ki shong sing shno ka thao paro ya din mangamlong shu e ki ba ka jar kabang tanah kadau ngasumai buram kerpang na kaliang juni armut i Palestina ya kaneka futsal hakane ke jaka kaneka benta na kaliang jongi kino mulai wat kumno hikmat jonga mulai banai ku mulai kerpang na benta juni armut bagi labu ini ke futsal hoi aku anu hapeng jongi la perkhat ila perkhat okani menta kade ka private property ngira man sim ke private property ndai manu pade ka long bayo benefit nang ni kiri ki samla jingi ke bayo benefit nang ni na futsal barngi scam na kala pun ki samla pio bala ka yang ni bayo practice ang ni pada kala SP bidon kata ka aim ambition be good players in the state players kum juga national players but international players kata lagi aim jo pi nang ni menta nata kadang ni so komen wong na kaliang jigan mut kila investment ta ya kan investment ta ya kan futsal margin tiu kisamna jingi hakaliang jong ka football ngili ke jingki football mata hakastien bar kumjuru apa India bar shabar ke jingki jo football bar ngi so komen da jinon jo kani mata ka futsal bun kisamna jingi ke la manong bani constitute bali kai ha hakabede bat ka habre bat ka football hoy na kaliang jingi angut Line best lagi paulak na kabenta jong kani. Sin berkhat na kaliang jing ni barmur jong pay ba ngi kwa na pinwan. Gim kwa na le pi kalong ba pin ai kanu ka jiram na jongi. Ndeng ong em aba na kaliang jong abo ngalong kumpunyi. Kumenrang ba. Aba ngawan na kaliang jong kalong hang po ka field gi jong pi, ka ground jong pi. Kani jong ban ai jikit bok teruyang. Ong kumong men ne ada un menrang ba ngadi punyi. Beron ka jingkli ukni habo lek aga ying persai ki para wadna kalian persa para ki ruspa ki lebih labiang
le kunyi kwa ban chli nang ne ju kerku kerdo hi teng are tiar gatar teng ru ai menta daga pisa kum gadak jing kerku kerdo an jongki le hakan ke por menta nang leng jong aru aso ban ai jing kerku kum gadak jing ai mesim nang dak arut aso ban no senyang dan no senyang berit nang leng jong a le tang jing kerku kerdo nang leng jiki kinang kiu syahwat hakan leng kam jam le nak kerku ke kam jam kerku ru menta ka jing pu bha jongki pag nang la balei na kam tak lang sa lang hi barok kawai warga don kejing men baga po na sepoi biang hi ngasio biang mediolat kum ni pat jong mulai warga don kejing nong nak dia juga ngasok ram kelong yakini di basna futsal hapo mulai hagini ski mentah kejing sok ram kelong benai na warga mio kalanti banjrap na joki le ka po ka sepoi nak dia juga snai ublei benio biang kalanti belong bihmat ngasio bana jing rap ya baru ki futsal kini ki basna futsal mulai marga benda joki marga kini ki benda joki ke long lara ke nam ke burung jo mulai ka mulai mata kala kiu ha akale ke sport da kan dilon sibun ki futsal ke bun mulai maka ke benda juga ban ai ke burung crowd da ke joki ba de kini ki lara ke burung mulai ba bun po shlong wala ka sini leng ba joki ni masuk ke benda juga ada poi ke port ne boleh biang garanti banyo biang lebih hikmat ada ke benda juga berap da joki damar kilara ya ka buram juga mulai pakum ju kila kentiru ik samaji sport kan juga poru mane kun dam drugs mane kun lengba ka jun kam jong bon ki sport activities ki bagidan kam lahapo ka jela pakum ju hapo mulai berokobe ya hande ka por mata man khonlang ki angot ko syahmat ana ga li ais no senyang berit jonga pemuda ka jikar ku kedo nam tang ni ton men ke jong pi cooperation mu all the best ya ke semua football club all the best akan di flip ngai scam tim go bit ngai scam ka siyo ka nam kaban ka malabu na galyang jong ka FFA mana asya galyang jopi cooperation mu boleh ko kita jong pi Oban
Kong Haksan Hajar Pindah. Yak suang dikit yak suang. Ngomongin naik ke tiap-tiap 3 macam nonton